Alguses on grupp. Siis tuleb muusika. Liikumine sünnib tantsijate ja minu sümbioosist. Ma alustan trenne alati ringidega ja lõpetan nendega. Miks? See aitab hoida fookust ja ma tajun kõiki tantsijad. Ma otsin soolotantsijaid, kes võiksid olla huvitavad karakterid. Esmalt ma vaatan, kuidas tantsijad valitud muusikale vabalt liiguvad. Ma ei otsi täiuslikke liigutusi. Ma otsin midagi huvitavat, midagi, mida ainult sina saad teha. Kui sa tantsid, siis ma tegelikult kogu aeg vaatan. Isegi siis, kui tundub, et ma ei vaata. Ma annan ülesandeid, aga ma ei otsi alati õiget vastust. Kõige huvitavamad asjad sünnivad tihti veidratest liikumistest. Seega, ära karda olla imelik. Me loome seda koos. Ma otsin omapäraseid koreograafilisi leide, mis tõttu suunan tantsijaid rohkem otsima. Minu jaoks algab loomine muusikast. Muusika leidmine eeldab palju kuulamist. Mul on Spotify's kaust kavade muusikad, kuhu ma salvestan kõik lood, millel vähegi potentsiaali on. Kui siis jälle vaja midagi luua, siis alustan kõigepealt sealt kaustast. Protsessimiseks sobivad mulle hästi nii autoseid kui ka jalutus kõrvakloppidega.
siis on vaja seda palju kordi kuulata, et muusikat päriselt tundma õppida ja kõik nüansid selgeks saada ja meelde jätta, nagu pulkadeks võtta. Selle peale tekib mingi visioon, kuidas teema võiks algusest lõpuni kulgeda, ühesõnaga lugu. Isegi kui teema ei ole väga sisuline. Ja siis on vaja saali aega. Et üldjuhul mul seda saali aega palju vaja ei olegi. Et sageli on nii, et minutilise korja mõtlemiseks on vaja kõigest pool tundi. Muusika toob üldjuhul liikumise ise kehast välja. Tekib mingi nägemus, mis liigutused antud muusika ja paika pandud teemaga võiksid sobida. Nooruspõlves oli üks mu lemmiktegevusi mõelda tantsudele jooniseid. Mul olid väikesed ruudukesed trennikaaslaste nimedega ja kostüümide värvidega, mida ma siis laual liigutasin ühest joonisest teise. Üldiselt tulevad minu asjad hingest, vähemalt ma tahaks uskuda. Ja ma tahan, et see oleks kogu publikule tunda, et mis iganes teema meil käsil on, et lõppeesmärk on ikka see, et see tantsijate silmadest näha oleks. Am I
2004, kui me esimest korda saime koolitantsu finaali. Ma olin nii õnnelik, ma kirjutasin kohe Helenile, et uskumatu, nüüd me saime. Kas oli nii? Jaa! Subject T27. Portrait of a young boy. Lost, confused, forgotten. There is an idea of belonging, a notion that exists unchanged and unchanging, as if frozen in a time capsule. That it must be exactly how it appears to the outside world. Warm, happy, alight. Warm, happy, alight. Warm, happy, alight. Happy, alight. Warm, happy, alight. Warm, happy, alight. Even looking at it through a tiny window in a lonely room, you can feel it. But that's only one aspect of it. The truth is, if you want to belong, if you want to stand in the light, you need to learn how to run from the shadows. Darkness, the absence of light, vast, heavy. Because you have experienced darkness, you understand light. You know it exists. What you see or don't see depends on what you look for. Because we don't see things as they are. We see things as we are. You can choose to focus on the darkness, or choose to focus on the light.
most of a ship with his taxi throat. From night to night, she would stand on the shore and dream of the love that she knew before. The tide rolls out, the tide rolls in, without a thought for the ways of men. Forth I find my true love lies. No fine wooden casket, no gold in his eyes. Where is the glory? Where is the bride? Where is the joy for this pirate's bride? The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of men. I'd give 3 ships of Spanish gold to see my love again. stop me. I'm making my way home. I'm making my way. For your love I will go far. I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you.
And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh, I go solo. I'm making my way home, I'm making my way.
Now that we're friends, I've decided to make you my new project. Oh, you really don't have to do that. I know exactly what they need. And even your case, though it's the toughest case I've yet to face, don't worry, I'm determined to succeed. Follow my lead, and yes, indeed, you will be popular. You're gonna be popular. I'll teach you the proper place when you talk to boys, the ways to flirt and songs. I'll show you what shoes to wear, how to fix your hair, everything that really counts to be popular. I'll help you be popular. You'll hang with the right cohorts. You'll be good at sports. Know the slang you've got to know. So let's start, 'cause you've got an awfully long way to go. Don't be offended by my frank analysis. Think of it as personality dialysis. Now that I've chosen to become a palace-sister and advisor, there's nobody wiser, not when it comes to popular. I know about popular, and with an assist from me to be who you'll be instead of dreaming who you were. Well, there's nothing that can stop you from becoming popular. You'll be popular, just not quite as popular as something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leave. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you can be and defying gravity. I'm flying gravity, and so I'm not so memories now. No wisdom that there is or was is ever gonna bring me ma käisin siis ülikoolis Viljandis ja Helen oli kuskilt saanud haisuninna, et siuke tüüp on
ja siis ta tuli Viljandisse. Siis ma tegin talle mingeid asju seal natuke ette ja siis ta ütleski, et ta tahab avada poisterühma Erroris. Ja nii ta läks. Ja siis selle aasta, mis ta siis oli, ma käisin veel viimast aastat ülikoolis või oli nii, jah. 2013 vist alustasin. Ja siis 9 aastat. Ja nüüd on siin neid poisse päris mitmeid on ise treenerid ja loomulik kuidagi üks asi viis teiseni.
I deserve to
Marju on meie tantsukooli tegevjuht. Merli ja Heleni jaoks on tantsukooli tegemine alati olnud rohkem nagu hobi. Ja ühel hetkel oli vajadus selle järele, et keegi võtaks üle sellise igapäevase juhtimise. Siis korraldati avalik konkurss tegevjuhi leidmiseks. Marju oli üks kandidaatidest ja temaga vestlemise järel oli kohe nii Merlile kui Helenile selge, et temast saabki tantsukooli tegevjuht. Tema positiivsus ja täpsus ja suurepärane organiseerimise oskus on teinud temast asendamatu tantsukooli osa. Kogu möll ja kaos saab korrastatud tema kindla käe all.
Sandra, kas sa trenni ikka tuled või? No ma ei tea, ma olen päris väsinud täna. Kuule, tule ikka, tantsid on ju nii tore. Sul on 3 minutit aega, jookse. Tead, okei, ma tulen ja ma võtan Marleni ka kaasa. Feels like the first time I made time in a minute. Ride with it, I'm in attendance. I put their feelings aside. I gotta match the fighters to the flame. The feelings got attached. Got the days fall, straight fall, the weight small. The waist started dancing. No, we had to take it back home. Time moving slowly, fast forward. Butterflies in the baby signs is angelic. And my steady, most to try getting love it without limits. The message is so very round and out. The baby no mind spinning word. When it working up a frown, shorty looking my girl. Look at this old girl, she fresh like new girls. Get straight to the girls, beautiful as a girl. Making this thing worth it.
keskel seia sul need äärtes, te vaatate nagu seal nurgas. Ja kõik, ja keskelt mahakid, et saal oleks näha. Ja. Aga allapoole. Kõik ühitage allapoole, Alarik, sa oled liiga piksel. Saal valgeks palun.